sikhathele ngokuhlala sibhulishwa yini bangani. Sikhathele. Mina ngikhathele ngokuhleli ngibhulishwa yini bantu be-South Africa. Ngikhathele, I'm tired. Ene angizi kuyivuma leyo nto leyo. Kufanele ukuthi ku-TikTok sihlale sizi-explainer. We are explaining. Uyazi ukuthi people are avoiding you ukuthi siliphendule bese lijika lithi abantu abalihloniphi. But yazi ukuthi lihlonitshiwe, it's enough. Enough is enough. Enough. Yekani ukusibhulisha, liyeke impela ukusibhulisha. Mina ngizikuvuma ukuzobhulishwa umuntu akubuza ukuthi uhamba nini ekhaya. Ngihamba nini ekhaya? Ngikini yini? Ngihamba nini ekhaya kuphi? Ikuphi labo ufuna ngiye khona? Ngoba ungibona ngifake i-dust coat yokusebenza. Okusho ukuthi njengoba ngifake i-dust coat yokusebenza ngise-South Africa. Uyazi ukuthi sure hey Lina. Hey, uyazi ukuthi mina ngikaze ngibabona abantu abadom. Dom impela umuntu uyazi ukuthi ebe yi-idiot. Pregnant futhi ezazala ezinye idiot ezifana laye. Okukuthi nje umuntu njengoba efaka i-dust coat usebenza e-South Africa. Anikahle nini ucabanga ngani lizingane ezizelizwe. Asikho mina ngiyikwelizweni lena. Ngake ngaba khona e-South Africa so long kudala. Kungakaze kubuse upresident omnyama. Mina ngangikhona eSouth Africa kudala kusabusa uW de Klerk. Ngahamba futhi ngadlula ngahamba ngalapha engaya khona ngayasebenza. I don't have to explain to you ukuthi ngikuphi. Anikahle ndini ukuhlala lisibhulisha ku social media. Hawu, sokufanele ngoba ngifaka i-dust coat, sokufanele umsebenzi lo ufanele umama kabantu bani. Kanti liyahluleka lini ukuthi khona ngapha elizweni lenu livuke kuseni liye market imisebenzi ngoba lifuna imisebenzi eliyithatha kwabanye abantu. Liyakuya lihlula ukuvuka lihambe liye market ngoba lihlulwa yini ukukhuluma isilungu. La lifundelani njengoba lizenza abantu abafunde bagogoda. Lihlulwa yini ukuyakhuluma uye market ukhulume lo mlungu umtshela ukuthi I'm looking for a job. Yini into ekuhlulayo? So ufuna njengoba ngifaka i-dust coat nje ngiyasebenza ngisemsebenzini. Kufanele lo msebenzi ufanele umuntu wase-South Africa ongunini omncane kabantu bani. Hayi, enikahleni nini. Yabo cabanga ngani kuthiwa liyama idiots bangani bami. Angifuni vele angifuni. Mina ngiyazikhulumela kuma videos ami. Mawungene wawubukela ivideo yami wayizwa ikubhora dlula kumbe mblock ngavele ku TikTok wakho. Ku TikTok asuwase South Africa ngwa all over. So mangile TikTok efonini yami angizi ukuhlala ngizi explain ukuthi njengoba semfaka ivideo ngise South Africa or not. Akwenzeke eMaritzburg. There's this mob of people. Group, a mob of people. So busy lento yomkhankaso wabo ke we march or whatever the case is. So bashaya foreign. Okay, iqale ke ngoxoxe nalo mama. Mina also this foreigner uwile, I think uvukwa ama feet mhlawumbe uthuke kakhulu or bamshayile or something. Okay, you say we pass khona namaphoyisa lapho. Okay, so it taxi it moves along. And along the way siyaxoxa nalo mama, and I'm like, you know what, kuyo yonke lento le, what is sad is the way these people are being treated. Ayangeneke lo bhuti noma ngabe kuthiwa kwenzeke njani abahambe labantu kwasho cuma njani. Okay guys, lalelani, mina I am not okay, then it takes yonke ivungame, and there's this lady and lo mama lo ngicathu ngiyamazi. She's just a Christian. Yabo lama Christian la ayinikelile yabo inkonzweni, whatever konzo that she's going to. I think she's going to a Roman Catholic Church or yeah, but something like that. Mangimbheka nje or ngake ngambona somewhere. Cause akasiyo ngasekhaya khaya, but she's from around and I have seen her. I know her face and I know her face kujoyini. Lo mama aqala khulume. Okay, I said something in English yabo. Awuzwe tate nanesingisi abahambe nje abahambe labantu. You know what guys, I'm not against ukuthi they're here. I am not against that. What I'm against is the humanity, because kahle kugcineni kokho konke kuthiwa babiza nkani, but ukusala ukuthi they're human, they have a right to life, they have a right
to their dignity being protected. But angikholwa ukuthi yes omunye uzothi akusi constitution yabo in yes someone said that in the text ngase ngithi mina okubhlungu ukuthi abayebeni la bayakholwa hayi vele siyakholwa kusho yena lo mama vele siyakholwa kodwa bahambe nje baye bakubo nalezi ingane zabo abayizalisile lana abayizelelana zimbewemi. That is not a Christian way to talk. If when uyibiza ngomzalwane uyibiza ngomuntu oyi-Christian, that is not the way to talk. When usho ukuthi umphefumulo kaNkulunkulu nje, it doesn't matter. Mina that's my standpoint. Ukuthi nina ekuceleni kwakho konke, whoever believes in this thing ukuthi abaxhashazi bahlukunyezwe laba bantu laba, nithi nina impilo ayibalekile yomuntu ke nje. If ingabalekile ngaleyo ndlela, why ningathi umuntu ke mhlambe mangabe sekwi deathbed nithi akaqedelele njengenkomo nina nisekabi nina ngazi ngamtshela futhi naye ngabatshela ngathi mina yazi nina the person that you should be fighting is your government izolo lokho nina benigijima ama rally no ANC namhlanje when the ANC is letting you down you feel that you have to turn this country upside down. If you are turning it upside down kunabantu who are suffering ekugcineni kwakho konke. I'm talking about life in general, a person's life. Mina kusi story time ngele uthi uzophoza ngiqaphe thuma no nina mina ngiyantshela mina yabona nina nisile nina. There are so many things that you should be fighting for. The streets should be black because we want to be employed. We know that the government has armor posts, but armor posts are reserved for certain people. We know that municipalities have posts, but lama posts are reserved for certain people. We know ukuthi njengoba lama requirements at 5-7 years, it's because they know who they want, who they've earmarked. The streets should be black because of that. You know, yes, people have migrated to South Africa and we admit that the migration laws are tacky, bo awekho right. Kodwa ekugcineni kwakho konke nina nitshotsi nsile nina nitshotsi nsile. You want to promote violence, you want to promote igebengu la ezihamba zoshaya abantu umuntu onequnga ufika ukhipha iqunga lakhe komunye umuntu usala ukuthi they have a right to life, whether ba maqwereqwere, whether ba yini, whatever context that you're using. Mina ngime at a standpoint and I will stand and I don't care who will attack me. Mina ngimekuthaneni anikwazi ukuthi nihlukumeze abantu egameni lokuthi anibafuni kwicountry yenu. Yes, there are ways. Now the question is, if the government had put out into ethi mhlambe within 30 days these citizens or these illegal immigrants must come and declare their status. Nanzo sukuma na mebasha noma ngizoqhubela le government wena. We have so many things that we should shut the country down for, but we have neglected those things because there are certain people who are pushing their own agendas and we are blinded to that. When uvinjwe yini ukuthi wena uvule sakhe isitolo my friend wangakini my friend ekhona, because akuwena umdonsela my friend ukuthi ezela i-country yenu kufanele ngabe nilwa nayo nishaya yona. Yabo asisho ukuthi ningawavala ama-spaza shops ningavali in you must do that, but what my standpoint is the right to life. Umuntu kaNkulunkulu akayena womunye umuntu ilento eniyenzayo mina engiyanyisayo. Ma-Afrika mahle sanibonani. Uyazi mhlawumbe into engalungisa izinto yabona le noma singayiqala kanje. Asiqaleni sishintshe kuqala iculo lesizwe i-national anthem sishintshe singasathi inkosi sikelele iAfrika sithi inkosi sikelele iSouth Africa. Mhlambe lokho kuzoba ngcono ngoba mawusathi inkosi sikelele iAfrika ama-Africans ubungawafuni kusho ukuthi awuyazi into oyikhulumayo. Sishintshe ngisho islogan ngisho isiqubulo lesithi mayibuye iAfrika sishintshe naso singasathi mayibuye iAfrika sithi mayibuye iSouth Africa. Ngifuna ukukutshela ke namhlanje uhlale wazi wena othi abantu base-Afrika bokufika akukhuluma wena kukhuluma u-Otto van Bismarck okwakuuye umholi owayelida owaye umphendlemane noma okuuye owayebiza umhlangano eGermany eBerlin ngo-1884 okuthiwa iBerlin Conference okwakungekho nayedwa umholi wase-El Kabuleni noma wase-Afrika.
lapho ababehlangene khona bebambe umhlangano ukuthi iAfrika bangahlukaniselana yona kanjani, bangasihlukanisa kanjani thina ama-Afrika, bangasixabanisa kanjani thina ama-Afrika singazwani njengoba sizondana kumanje. So wena-ke othi labantu laba abokufika abahambe akukhulumi wena, kukhuluma amabhunu. Njengoba wena usho kanjalo uthi abahambe, la mabhoda lawo okhuluma ngawo wena uthi abanamaphepha bangene kuyibhoda benganamaphepha, lawo mabhoda lawo abekwa eBerlin eGermany. So lalela-ke mfowethu, lalela dadewethu, wena othi wena mabahambe, especially nina be-mash, shintshani iculo lesizwe, ningasathi inkosi sikelele i-Afrika, ngoba uma uthi i-Afrika ukhuluma nge-Afrika yonke ukusuka eGibhithe kuyofika eKapa. Wothi inkosi sikelele iSouth Africa, kwazakala ukuthi wena unobuhlanga, wena unobuzwe, uyakhetha, awuyithandi iAfrika, uthanda iSouth Africa. Ungathi mawenza isiqubulo uthi mayibuye iAfrika, wothi mayibuye iSouth Africa. Then uzozwakala-ke ukuthi uthini. Usathi mayibuye iAfrika, usathi inkosi sikelele iAfrika, kusho ukuthi awukazizwa wena ukuthi uthini, uzizonda wena. Ngisakuphindela ngithi mina nampa abelungu bagcwele lonke izwe lakithi, ama-China agcwele lonke izwe lakithi, abase-Brazil, amabhunu ase-Holland, abase-Australia, abase-Malaysia, abase-England bagcwele izwe lakithi, amaJuda nawo agcwele lapha eCape Town. Aniwaqoshi wona ngoba ninenkinga nesizwe simnyama. Aninankinga nabantu abanganamaphepha eSouth Africa, kodwa ninenkinga nani nesizwe esimnyama. Ngiyakutshela-ke namhlanje ngithi wena othi abantu abamnyama, othi ama-Afrika wahambe eAfrika, une-self-hate, unenzondo engeke ikubuyisele lutho, uzizonda wena, amabhunu ayakujabulela lokhu wena okwenzayo. Njengoba ubona nje amabhunu engafuni iAfrika ihlangane ngoba bayazi ukuthi iAfrika mangabe ingahlangana iphelile inhlupheke eAfrika, akusekho umuntu wase-Afrika oyophinda ahlupheke. Kodwa as long wena usaphakisa umkhonto, usaphakamisa isibhamu, usaphakamisa ilokuzana imbazo nesagila nobhoko, yonke lento leyo iphakamisayo, ugwaze ubulala umfowenu, ukhipha umfowenu esibhedlele gula, ukhipha udadewenu esibhedlele khulelwe ayotetela ngaphandle ingane ife naye afe, as long usakwenza lokho, eBritain, eEngland bayajabula bathi nayo-ke into esiyifunayo. Mawungangikholwa ngena ku-Google uthi Berlin Conference uzobona babehlangene 14 countries, amazwe awu-14 behlanganele ukuthi bahlukanise mina nawe. Njengoba namhlanje sizinja nekati singabhekani, amabhunu lokho akwenza ngamabomu. So njengoba wena uthi mabahambe akukhulumi wena, unitshelile umama uNkosazana Dlamini Zuma ukuthi umdali wadala iAfrika, amabhunu adala iSouth Africa, adala yonke lama-country awu-54 ala eSouth Africa. Lamabhoda la wena ochome ngawo othi bayiqa amabhoda awabekwanga abantu bakithi base-Afrika, kodwa abekwa amabhunu. Yonke lento leni yenzayo amabhunu ayijabulela, athi bambe ngakho. Abantu abamnyama mabengalwa nje kanje, bahlale nje beqwebhana kanje, bebulalana kanje, thina sibhizi sidovadovana nje nomcebo wabo. Abantu ngempela kumele ngabe niyabalwisa. Unitshelile uZikode namthuka ngibonile la kuma-comment, unitshelile uZikode. Labantu ekumele ngabe niyamaliswa amabhunu la athatha amaplazi. Yiliphi ibhunu eleza neplazi la lisuke eHolland, lisuke eEngland? Umlungu oweza neplazi la, obani aba-ona amaplazi namhlanje, amafama ona obani, ubani oweza nenkomo, ubani oweza nehashi la. Nazo-ke izinto zeni ekumele niziluwele, umhlaba womkhulu benu. Ningalwisa abantu abanganenzanga lutho, abantu ngempela abanithathela izinto. Unitshelile uMalema ukuthi lwelani umhlaba wenu ukuthi ubuye. Ukulwisa umuntu wase-Afrika umbize ngomuntu wokufika eAfrika ukugula ngekhanda, lokubonisa ukuthi ikhanda lakhe alisebenzi, bonisa ukuthi wena umlando wakho awuwazi. Abantu ekumele nibalwise, abantu okumele banithathele okungokwenu. Njengoba nikhuluma ngokuthi iAfrika, iSouth Africa yizwe lenu, yini niyi-ownayo eSouth Africa? Ngoba yonke lento eniyibizayo nini ownwa abelungu, ownwa amabhunu, yini-ke nina okweyenu le nithi nina niyayilwela? Ekugcineni yonke lento le nithi nina niyayilwela nizofa nishiya, angeke uzuhambe nalutho. Ufike la ungenalutho, ulwela into ozofa vele uyishiye uhambe wena ungenalutho. Ukusiza ngani-ke? Vuka Taki, vuka ama-Afrika. Leli gazi elichithekayo lochitheka kuze kube nini usihlekisa ngabamhlophe, usihlekisa ngamabhunu.
bayajabula manje lokunilwa kanje niqwebhana kanje bayajabula bathi ibambe ngako sifuna nje bahlale benje abantu abamnyama base-Afrika sibhizi thina ne-oil yabo sibhizi nama-diamond abo sibhizi ne-platinum nelahle labo ne-copper yabo ne-uranium yabo ne-coffee labo netiye labo ne-rice yonke into la e-Afrika bazoyithatha kodwa ngiyakutshela ngithi mina ngelinye ilanga uyogcina uthatha ifoni ngelahle wena ula e-South Africa ngoba ugesi ubuye eMozambique nase-Tanzania ugcina uthatha ifoni ngelahle le moto lezene ehamba ngamabheti leyo cardbet le ibuye eTanzania ibuye eMalawi letiye leli liliphuzayo libuye eMalawi so vuka taki yekela ukubhayiza uvula ingqondo kuse-Afrika la sizokutshela-ke thina umlando wakho ngoba wena uwazi ningithukeke ninginyefule ningisabise ningizingele ningifuna ama-location ngigcine la nithanda khona kodwa iqiniso kohlala kuyiqiniso soze singene emgodini siloku silikhulumile iqiniso siloku ngibakela umntakathi bafowethu umuntu oyinkinga la ungizwe uthathe nje uphakela umntakathi ayomuthi dlwa odongweni omshiya khona umile manje yena lapho ugxume wahlalela lapha uyabukela manje kuhinahinwa nje uphakela umntakathi yedwa manje yena nangi sengathi nje yena nje umsulwa nje akenzanga lutho kodwa kube kuyena othatha ukuphakela umntakathi amfaka lapha ehlathini hayi futhi ungizwe mangaba nimboni hayi nongakamboni nje futhi njengamanje ayoza mbona la muntu mina ngathi nje mangimbona ku-March ungabuka ngathi ungizwe uzongena la ayisekho safe i-March mina ngayibona i-March ukuthi ayisekho-ke safe mangabe seyinongisa aphinde abe phambili ungizwe ayikho into angayisiza umphakathi ungizwe ayikho into angayisiza umphakathi ungizwe ngoba ungizwe ucabanga ngesisu ungizwe mayesebenza mayenza into ufuna imali nje ngeke ungizwe ayikho into angayenza engafune imali ethi usiza nje umphakathi ungizwe ngaba kusiyo ungizwe lo so nje mina lento nje ngayangethusa nje mangabe ngiqala ukumbona engena ku-March futhi nakho nehamba phambili ngathi mina we ayisekho safe lento uyabona umuntu othengiwe la hayi akusiphakela umntakathi othengiwe umuntu othengiwe la ungizwe ukuthi akenze sure ukuthi i-March iyahlukana iyaxabana nje kodwa iyahlukana ubovu la ekhona manje yabo nje bethule ngakhulumi imali igcwele izikhwama gcwele amasenti imali lo uphakela umthakathi atholanga lutho lo bebizela nje ukuthi kuzoxovwa ngaye nangu umuntu osetshenziswayo futhi ade nje asetshenziswa kwakuthi azaye lapha ku-March ngiyasola ukuthi vele wafika vele eyi-agent ethunyiwe ukuthi akazoyihlakaza ungizohlakaza i-March ingaloku nje nina nithi nithuko uphakela umthakathi niya le nale vulana amehlo umuntu ohlakaza i-March ungizwe i-agent la osetshenziswayo ukuthi akahlakaze lento akusiyo umuntu okuthenjwa lo akusiyo nje umuntu okuthenjwa lo muntu lo kuningi kabe esigila simazi kahle thina la ehamba khona awushiye emoshile lo muntu lo uhambe la wathukura amaphosa wambiza ngekhala elikhulu elimoshize wamethuka emva kwaloko uye futhi ebesegijima futhi esethi akuvotelwe yena lo Ramaphosa bemthuka wathi yena unamabhinqa akhe alako 5 million akavotelwe uRamaphosa ngoba esethathe futhi wafaka imali emasendeni uwabonakala noRamaphosa emva kwalokho uye futhi osethi uRamaphosa akavotelwe lo kade emthuka zolo lokungizwa ngathi niyashesha nje ukukhohlwa ungizwe zolo lokube bese defender uNomagugu Simelane ngenkulumo ekhuluma yama-foreigner ukuthi ama-foreigner abamosa ukukhishwa ebhedlela
yena ungizwe wenza live wa defend noma Gugusimelana athi right uzobuza noma Gugusimelana emayethi amalokhuzana ama-foreigner bamusukhishwa ebhedlela ngeke phela kuyekelela abantu befe kusho yena ungizwe lo besihamba phambili kumasheni masheda bahamba yena lo muntu ngiyabomthatha serious entona yenzayo lo muntu uyiskesh nje into asuke yenza nibokwazi ukuthi iskesh lento asuke yenza ungizwe ufunela imali nje kuphela uye lo xabanisa uphakela umntakati nabantu noJesinta ngoba vele kufuneka ukuthi kubulawe lento le masheni mashi le uphakela umntakati bengeke organize meeting no Ramaphosa ya organize wayilo noze nimbone kodwa